Idwe akwatare pesa kanye uri ganga kanisa do Ipukoi kanya ngalera 60 kilos letu wale nguno le mona reja uteni singune yana rema rogo ya kasi kilos lo ge kaisa ngoni kanyare libe kere yala manoi anu aitajara tenge Idwe lo delta kwatara kisakenya uni kanya unilulema egangi tero ngateloka Compassion Uganda kitoto kanisa loka Pentecost Assemblies of God P.A.G Katakwi kesi adu mtu Inyamat luda eo mitebe ya kinete kesi elapalo etomontare angetakin kanisa lo apolon lo ka P.A.G Katakwi asubana ngo kesi tubu sikiti lo era ya apolon chong lo kanyet lo district akalo Katakwi Joffrey Omolo agene umegene kule kapana nyamana ngudi biwata chepake kwa maroke amule te bola lo nyamene bichoni nende ngale na ibe de prado na kere suje soni mpaka choro ala na polisi kama wakili kama ndio jaskara Loera plone project akalo Francis Oroni ngesi obu otema ebe erasi Inyamat Idwe da umtetebe edauni elapalo etomontare ainget Inyamatalu era lu sodit ejale tiba mare no wala mo be karu ni ngara ko sai ni emnas dicho ko nai ko potu ko sadi mo chori ko bidu nestirale che ala ta ko re maro ke da ka kuela Yukota kironenda apolone cholongolo kanyet ko district akalo Katakwi Joffrey Omolo nsoboli mo kembeda na ka ebe ejasi kopana ichanlu ama musina Inyamat eutasanyanyar ko teso kopana mara ipapo bicha teso karamoja kwa washa doro dikelene baka ibukeli iwoto na Maria ko dala sa tukoro ngare papo bicha bala mukela so dikota na do bicha para mo ni ani recha lo Inyamat we are the second worst again Karamoja 45% mameski ni Inyamat. Peso uje Katakwi 21%. Kwa luke kaya kaisara Europea mulu kwata mamego nege doro. Why? Mame ditu nganu soma ite nwebe kwenye tumakere pamutosu nwebe taso. Kwa nini ngichi nyobe jaka nicha nilu. Mamera de rokalu poko nwa peso. Mamera de kijoko nalu pokoda ibo nene rono toto yesi bondo muni entami nono to sokone bongo sokona chapare maine bongo chapare maine kuna ipo papa yana na amata ichi akoto memeda ondaka kesimamo opotu ibuata akeche ayala makala na adumuni Inyamat Yalla manga depart egalala da mamadu mutemba idoda ko nyadu menge maroge pani do July nyamay chul ni do abutoro re hat pada ko nyamati do ugani ni katingite semero me pola gweli uga ko nyadu menge uga do ebo egalala ko to ba chaka na malaka ni mame iboroto mai do aperne tenge gireti do egalala igid Yesu, ekabaka, emoru, atiba, yalama, compassion, yatakasomolo maredi. Inshallah tibeno compassion noi kade kanisa da kere, kade soma kali soma ite toma kere, polo se yalama no ani Inyamat. Pale mikani setenge, ranya meta do page bako kuri choki ti da choko da meminitosi. Idwe ngeteloka Compassion International ngesi isitolti akangata keche noi neja ya kanisa loka Pentecostal Assemblies of God anatari Uganda kere. Kanoka TV is Francis Ochen ko district akalo Katakwi.